enye insizwa lapha ike yenza ivideo, angazi ukuthi ikhonza phela yansizwa leyana, kodwa ngazi ukuthi ikhonze bandla enithizeni, kodwa futhi ifanele ukuba yilabo abantu okuthiwa basindisiwe. Ithi ke lensizwa ungabi yikholwa elithithizayo, uthi uma uyikholwa nje fanele ukuthi uphaphame uhlakaniphe, hayi bese uba leli ikholwa eliyimpatha. Ngibukile ke nakuma comment impela ukuthi bakhona impela abantu abayizwayo lento ayishoyo, kodwa mina ingikhathazile lento abeyikhuluma ngoba ngifike ngabona ukuthi lo muntu lo kahle kahle uthanda impilo embili, uthanda impilo yokholwa ephinde futhi ethanda impilo yokuba uclever. Kanti kahle kahle impilo yokholwa, impilo yokholwa inesikhwele. Yazi ukuthi impilo yokholwa ithanda ukuthi uthande yona kuphela, ingabikho futhi enye into oyithandayo. Uyabona uma ukuthi uthanda ukukholwa bese kuba khona ezinye izinto oyithandayo eceleni, ngiyangithi mina kungcono uvele ungakholwa, ngoba ukuthi ukholwe kusuke kungaphuqi. Asikho umthetho noma impoqo esho ukuthi na kanjani fanele ukholwe. Uma umuntu nje uyakwazi ukuthi uphile nje ungakholwa, asikho isidingo sokuthi uzuthathe into kanti wena inhliziyo yakhe sekwezinye izinto uzube yikholwa eluclever. Ayifuneki lonto leyo. Mina le nsizwa mangase ngihlale nayo phansi ngayitshela ukuthi ayiveli kuyeke ukukholwa, ingakwenzi nje ivele ibo clever nje straight, ingalokho manje ithothi sizama ukuphila impilo eziningi. Yabona lonto leyo inkinga kabi lonto leyo. Ukukholwa nje kufuna ukuphila impilo eqondile neclean, futhi kufuna yena impela ke lo ozoba impatha, ngoba ma uclever ngeke uzuke ngekholweni. Ukukholwa nje abadinga uclever, kufana nabantu abahlaniphile nabantu abafunde kakhulu, ngeke beze bekwazi ukukholwa. Ukukholwa kudinga yena impela ke lo muntu lona uthi mambuka wena uyibonela impatha, uthi mambuka uyibonela umuntu othithizayo, uthi mambona uyibonela isidumo umuntu ongazilutho. Ukukholwa ke okwalabo bantu labo, ukukholwa akusikho clever.